Bonjour, mes chers, mi font grandir, mi do grandir. Aka fún egbe o, de a fún egbe o, adúpẹ́ nu ma wa. Adúpẹ́ nu de ina we jomi o. Bona we funfun. Ba egbe o, afon do dagbe je adúpẹ́ ni. Nbi oro, ani kenken mo dúpẹ́ nu ma wa. Do mendele di o, e fún egbe o. E fún do azonzonji. Mendele di o. Ye fún ye ku be di ye. Bo we aka fún do dagbe je. Nte wa ma si dúpẹ́ nu ma wa. Dúpẹ́ ni nu. Dúpẹ́ nu ma o. Nwe bro gbetu me. Ene. Ho e domi wa gontre o ne a. Ho e domi wa gontre o. Ho de we bo nja time nwe. Nja time ho de nwe. Atun gbe ma o ton. Ado gbe wa. Gbe ma o ton wa nje Christ. Amando gbe ma o ton a don. Bete adu. Ai home sin gbe adu a. Ama o yi Jesu Christ. Ama o do gbe ma o ton. Do Jesu Christ yi yo. Kodo yi ni wa lojo ton ji yo. Ewe gbe ma o ton yi. Ama ka do gbe ma o ton a. Adu ai home. Elo de mindi o sin gbe. Agbaza me sin gbe adu. Nwa bo adu onu do. Gbe ma o ton ko ai home sin gbe ko egbonfo. Jesu Christ wa bo ren gbe wa nu mi. Wa bo hen. Ko wa nu mi. Ado gbe ma o ton. Bo do ju do ma o me. Bo wa zon anando ananje dokun. Dokun tu de ananje do ju ma o ton. Me uno. Amando gbe ma o ton bo je dokun. Aje dokun we di we. Aje dokun ai hon lo pon we. Do nwa ku o anakula agbaza me. Mo ke ana le ku lo ani don to me bona le ku lo bi bon to me. Do de ma o da mi o. E do ma o da mi lo pa jire ton ji. Ma o kan ma o ma fo. Nlo amando gbe ton le asiku do ino me ma o ton eno de yin ma fo. Gbe ma o ton eno na me. Jesu Christ eno na me ma fo. Ma o le so se do. Ise viton se do. Ho ma o ton we. Ama yi a adon we. Do ndo dindo anakulu ete anakulu agbaza me. Eni o me bifi we. Ayi ma o vi wa ma yi ma o vi anakulu agbaza me. Agbaza o ko ton we. Me gbigbo pa ni don po. Mawu kon we na no. Do ayi Mawu sin gbe. We me ma ka yi Mawu sin gbe a. Gbigbo to yo. Po ani don to po ton. Ni ezo yin mo. Awo vi si na we. Gbe ma fo. Mawu we si na we gbe ma fo. Do a o vi le so. Mawu e de. Ni la yi hon me le bifi o Mawu e da. Ba ka fún egbe di. Be ka do ma o ho nu yo. Eno yin tagba. Bono déranger we kaka. E do Jesu Christ mo nu yo no. Oh, mi ba ndi bo wa. Ni yin elo important ho ne bifi we ne. Ewe gbe ma o ton. Akwe o mi na ba akwe bona ho nu la yi hon me. Na ho nu wa yi hon me. Bona gba pe, bona gba. Ni yin lo gbe lo me le bifi. Me mi ka ku o. Na do nu le bifi do. Ni si se kuto me ya. Do gbigbo no zon. Gbigbo mo no zon ne. Ani don mo ke si zan. Bon te wa kolo. Wezu kan lo nu ni le jive. Pasi kan wezu bona ba. Gbe ma o ton. Akwe o. Ado gbe ma o ton. Ana dúpẹ́. Ndo we so aje ju to de me. Bo je ini to de me. Bo je nu e ba de me. Ana dúpẹ́ si. No vi. Ntun gbe de ado wa. Me mbi o we dindo. Ani kenken bo ba gbe ma o ton. Anyway, nta ji ton. Nwe yin important lo ne bifi. Do gbe lo me de mi yo. Do gbe lo ma o do lo ho ton me. Do bibeli me do. Ena va gbe o su bifi. Ndo. When Jesu Christ na le ko wa. Jesu Christ na ena da we nu gbe yo. When you na fon ani don le bifi yo.
et nan bio gbede me an gbede azan gbede ayi nwa mando gbe ma oton anan blete adonne me aka do gbe ma oton ma osi mele me ba ana ifite ana ma osi kwebe ebe no yoro paradis bo we man do gbe ma oton o man do Jésus Christ gbe to me de alo gbe lo me de mi ni o aman zan gbe ton bo man yi gbe ton aton ana yon fe fi no yoro on fe ana izome on ebe inku do gbe lo fini kuwe inzome amando no vewa onteu aka lo kan van egbe so nkwe gudu kwe jemi nkunu ngbeda ku ani mamba kwe ome ana pa kwe me kwe ni ma mi nkunu yo gbe ma oton ni mi nkunu kwe ni ma mi nkunu yo ana do kwe ona wa lo jo ma oton me ma se kwe lu nkunu do kwe fi lo gbe lo me jewe ana si zan kwe aka ku evonu ne tu evone mbio be di no vi dada fofo tono mi me lo hoche se we din mi kenken bete examine mi dai home o gbe mi tonji yin wonu mi ta do wan yin ma oton me we ni bon ka ba lo mi ni ton mi lo ho lo se we bo me lo ho lo se we kenken ba Jésus Christ bibe be lo ai hateme bo wa lo jo tonji ma na gwa lo mu ke yo me na nyonu e izan